Hadin ke jingyo jing ujor na katanat revenue jong Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL halor ke jing don jong mitar ki bom don ha ke jing pet jong katanat bat kum jo uru ke jing penon kam da wave mitar ban I boarding shagi long yeng ki basa ha ke jaka badan hamar jan bat ke Sri Aurobindo Institute of Indian Culture SAIIC na kalyang Assistant Executive Engineer ke Investigation and Enforcement Subdivision Shillong Circle ke MEECL uba UPR pasa haringkat ke jing don lang SDO katanat revenue uba ar khanayor bat ki engineer katanat vigilance haka ar potre ujliu ar haja ar pusau kila lej ban jurep ya katega jaka haka ni gejing lej jurep na kalyang katanat om tang bakalalap ya gejing jur haka jingring tu ya ka boarding da ki long yeng ki basa marjan kateke institute henry lalap ru ya gejing penon kam bakla ya ka boarding ka bala tampalat ya katkum ka lut ka bala mang Habakran sikilat pathai kubor na kalyang ba UPR pasa uloong. Bayaw mitar labu tang na kabentakan ke institute. Henry lalap bagi long yeng ki basyong basa marjan ki penankam da uni ujo mitar. Kalami kejing kena mar kalyang na kinong penyat ke institute baki basa ha ketika jaka kitu e ke boarding bat kum juru na kalyang ki basyong basa ha ketika jaka ki bala kena badai kinong penyat kan ke institute bapen slur ya ki ban syem ya ke boarding na kene ke institute. जो ये YMCA का हाँ तो वो सर तो मर गया हम लोग का जो कौन है वो उनका नाम था वो खासियत थे वो मर गए अभी इसमें केस चल रहा है जब केस डिग्री हो जाएगा तो हम लोग का खाली करना अभी मतलब चल रहा है अभी चल रहा है मतलब हम लोग पेमेंट 1000 हम लोग नहीं सर तुम ऑफिस ये क्या बोलता है ये कितने रोड सर क्योंकि उसका लाइन हम काटेगा जरूर ठीक है अगर आप ले लेगा ना अच्छा तो वहाँ एक घर भी जाएगा ले लेगा हम इन लोग का लाइन पूरा काट नहीं हम लोग वहाँ से लिखा के हेडरो में हम लोग हाँ ऐसा करो मो ना तो YMCA का है ना house na it 1 week only 1 week yes 10 days like told this you to give the we asked from her to give us she told yes okay just pay the bill and all time to time done what before free before though we are not using this current we have solar only 1 week though we didn't pay na for that meter and all we buy from outside and that wire all बीच से दो तार निकला है हमने का वो अंदर पीछे bisa kalau umde mah ka baning tong yang iyo ya ka komplain ng revenue ka jing bam ni mesto ba ka jayu ne kuma filai imna te hadin mengakran ni ki breu jong katras ne te gila batai ngi ba kiru kena tip sai ba te ki yeng stu ki bangi pej mana ki jong no nomor ka de dispute area na komno ne mda ngir um na clear ba te hadin pada ngilap ba kini nang ne na Arvindo ki ong ba ki situ laj naki te kitu nur kom nun so nomor ba ka Arvindo ka don jong mita wan bit nang te ka don 10 kilowatt mah 10 kilowatt te ring la check mitar pat mitar ka kalatam la poi do khatsan kilowatt te kene ka jai man bagi ai sikti yang mamina te kan pot la ai EWE revenue nga ila ai dak siti te ila wan ne ya wan lang he no mana mustap te ila epek berokhat ila ikran begini ki breu ki badan hang ne beri persen ya kene ki bom kwa ban tempau teng kumno ngam sto bang aroi kata te kila ong ba ka kiru kem kwa ban ai kim kwa ban ai connection kan ni gitu ki gini ki yeng badan sini nomor ba udok kini basong ne pada ki ong de ka YMCA ta am sto show kan ngaru te bakade YMCA kan sim na Aurobindo de kam lam long nomor ba ka Aurobindo kadai ka way ka trust ka YMCA kadai ka way te nang ni sa te ki ai te msutu kan ngata te Henry nakalian sungi ngila disconnect lut ini connection bar ko ki bom dei jong ka Aurobindo nomor ba mla fi ban ai na ka way ka yeng sa ka way pat Henry te da kalong ta la si ai like bit na yeng suai kuma filai I por la dap tu te kene menta kalong ba ngi suan ban disconnect no ikini bar ko te kam dari kano te ki breu ru ki pedang ki jeng disconnect ke jongi nomor ba ki ong ki pedai ki ong da ko boy pat ba kini ki ba puslur ki ban sim ya kalaj lamba ki mita ki mita ki thit hi kita ki long stop mita ki thit hi kedai ki jong ki hi te kata kam lele la da kadai hapo jong ka Aurobindo tenre habam dei pat hapo jong Aurobindo temla kan ban ring sawai pat
long nomor hapor berarti apply ka lagi apply be ya ka Armindo trust kani kada ka trust kada na ka trustee dia ngatrai ki kot kisla la dagi don ru kin don ka demarcation ya ka boundary juki dia ngatrai ki apply tangi kan ni kim la kai man ash ko ipat kompon dia sebab kada dispute stu tau ni karen ru kini badan hangner kim long clear dia ngihap nes connection mentah dia sai ka compensation bill ka kalong ka fine mentah ka Armindo baka tam san kilowatt ya kata ngihap sel kila agree man sel ru thì kita giwai te ngim tep ngilaot kumne te kamun kalan sa syo kumne adu bakin lawan apply la deki biang kot kisla te mo magalang PPI deki biang kalau yang ikidan spoye ngi penon kambat hitar badai takadau sa kilo kini kiseu be ka bel juki pat ka ba 10 kilowatt kiseu ki penbiang mai na dong sino tambah kila tam san kilowatt te kadai kata ka tam kadai ka tu te gitu kila dapat entah te ka compensation bill makin seu yangi ni haban compensate ki ki haban compensate changi ka haban seo yangi ya ka ego pila nang kampa ni tana kalyang revenue te kita hi ka kam ya habang ilap ni report ke office ke badai mana kalyang jai ba la le ki cancel ke badan kam te kumta de jinge trailang mat hi nomor ba nakalyang ke office jungi wat ba habang ilap ko begini spot ro in empat la banai klam de jing tip jung office jung vigilance kamai ba ilawan te kumai ba hi la pendap le ti kamber khat kumta boong insa happen self ko compensation bill te tang kumta hi ya menta te kin IT betang ka office ng vigilance kan le badan kam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya